ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, шуморо дар барномаи писандидаатон таҳти унвони ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. мавзӯе ки мо имрӯз ба шумо пешниҳод мекунем пул хуҷаини бадаст ном дорад. пул ин мавзӯи гарму баҳсангез аст. ба ибораи дигар пул метавонад беҳтарин муносибатҳоро вайрон кунад. мо имрӯз дар бораи оилаи Зафар ва Манижа сухан мегӯем. шояд ин оила нафареро аз хешовандони наздики шумо ё шояд ҳамсояҳои шуморо ёдрас намояд ё шояд он ба оилаи шумо монанд бошад. дар ҳар сурат мавзӯи маблағҳо дар ҳама замонҳо барои ҳар як оила мавзӯи муҳим аст. Зафар ва Манижа якдигарро хеле сахт дӯст медоштанд. онҳо оилаи худро бар асоси ҳамдигарфаҳмӣ ва муҳаббат барпо намуданд. мушкилӣ ва сабаби ягонаи ҷанҷолҳои доимии онҳо масъалаҳои пулӣ буданд. Манижа кӯшиш мекард, ки ҳар як тангаро сарфакорона истифода барад. ӯ дар оилае ба воя расида буд, ки ҳама вақт аз чизҳои молиявӣ танқисӣ мекашиданд, вале акнун ӯ мехост дар бонк суратҳисоб кушояд, то пул ҷамъ кунад. Зафар бошад баръакс дар як ҳафта чанд маротиба ба тарабхона рафтану харидани таомҳои болаззату қиматро дӯст медошт. оилаи Зафар ҳамеша пули зиёд доштанд ва танқисӣ намекашиданд. дар чунин ҳолат Манижа фикр мекард, ки Зафар ӯро дар ҳақиқат дӯст намедорад, зеро ғами ояндаи оилаи худро намехӯрад. дар ҷаҳони зуд тағйирёбанда бояд ҳар як оила захираи муайяни маблағ дошта бошад. фикр мекард ӯ, вақте ки фарзандони онҳо аввал ба мактаб ва баъд ба донишгоҳ мераванд, корҳо чӣ хел сурат мегиранд? оё онҳо метавонанд фарзандони худро бо ҳама чизи зарурӣ таъмин намоянд, дар ҳоле ки алҳол маблағи зиёд сарф мекунанд? вале Зафар фикр мекард, ки Манижа мехоҳад дар ҳама кор ӯро роҳбарӣ намояд. чӣ кор ва чӣ тавр анҷом додани корро ба ӯ фармон диҳад ва мехоҳад, ки ӯ аз вохӯриҳо бо дӯстони худ даст кашад. ҳар маротиба ҳангоме ки Зафар ва Манижа дар оилаи худ дар масъалаи пул суҳбат мекарданд, ҳама вақт андешаҳои худро дуру дароз ва бо садои баланд баён менамуданд. акнун Зафару Манижаро фаромӯш кунед, зеро онҳо қаҳрамонҳои хаёлӣ буданд. ба оилаи худ назар андозед. вазъият дар оилаи шумо чӣ гуна аст? дар оилаи шумо кӣ сарфакор ва кӣ исрофкор аст? дар оилаҳои мо зуд аз барои пул ҷанҷолҳо рӯй медиҳанд. сарфакор худро ранҷида эҳсос менамояду исрофкор бошад, назорати аз меъёр зиёдро ҳис мекунад. вақте ки мо дар оилаи худ муайян месозем, ки дар оилаи мо кӣ сарфакор ва кӣ исрофкор аст, он гоҳ метавонем суоли одилона бидиҳем, ки акнун чӣ кор кунем? роҳи ҳалли ихтилофу ҷанҷолҳоро дар масъалаи пул чӣ тавр пайдо кунем? ҳамдигарфаҳмиро дар оила чӣ тавр нигоҳ дорем? чӣ кор кунем, то масъалаи пул дигар сабаби баҳсҳо нагардад ва ҳусни тафоҳум дар оила барқарор шавад? баъзе тавсияҳо барои нафари исрофкор. агар шумо исрофкор бошед, чӣ кор бояд кунед? қадами якум ва муҳим ин эътироф кардан аст. агар шумо дар ҳақиқат сарфакор бошед, инро эътироф кунед. якҷоя нишинед ва буҷаи оиларо тартиб диҳед. он ба шумо дар дидани даромади воқеии оила ва хароҷотҳои он ёрӣ мерасонад. инак номгӯе, ки шумо ҳангоми тартиб додани бюҷаи оилавӣ бояд ба назар бигиред. маҳсулоти хӯрока, роҳкиро, пардохтҳои коммуналӣ, таҳсили фарзандон, хароҷотҳои тиббӣ, либос, хароҷотҳои хоҷагӣ, хароҷотҳои шахсӣ, таъмири нақлиёт, пасандоз, хароҷотҳои оилавӣ, зодрӯз, ид, меҳмонҳо ва ғайра. агар шумо сарфакор бошед, дар бораи оянда фикр кардаю ба зиндагии ҳозира диққат надода, шумо метавонед хатари аз бисёр шодиҳо маҳрум намудани оилаи худро ба миён биёред. дар ҳақиқат дар бораи ояндаи худ андеша кардан хеле муҳим аст, вале зиндагии имрӯза низ вуҷуд дорад, ки фардо метавонад фаро нарасад. бинобар ин ба аъзои оилаи худ аз зиндагӣ ҳаловат бурдану шодӣ карданро иҷозат диҳед. инак баъзе тавсияҳо барои шумо. чӣ бояд кард?
عادتی هر هفته برای وقت خوشی پول جدا نمودن را به راه مانید، حتی اگر این مبلغ زیاد نباشد هم. در زمان ما نقش‌ها در عائله می‌تواند عوض شوند. در بعضی عائله‌ها هر دو والدین کار می‌کنند. در عائله‌های دیگر مرد یا زن یکی باید در خانه بماند. هر یک عائله کامل است و قاعده‌ها را خود مقرر می‌کنند و این درست است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که چطور باید باشد و چطور درست است. این را عائله باید خودش حل کند. یک نکته مهم برای عائله: فریب نخورید. فکر نکنید که شخصی که زیادتر پول کار می‌کند برای استفاده آنها حقوق بیشتر دارد. اگر نفری در عائله پول بیشتر کار کند، پس فکر کردن برایش آسان است که او حقوق زیادتر را صاحب است و به صرف مبلغ‌های بیشتر حق دارد. ولی نفری که پول کمتر کار می‌کند می‌تواند خود را کم‌ارزش احساس نماید و در حل مسئله‌های مالیوی از حقوق برابری آواز دست کشد. اگر ما حقوق‌های یکدیگر را تنها از آن سبب محدود کنیم که یکی از ما پول کمتر کار می‌کند، این می‌تواند باعث مشکل‌های کلان گردد. فراموش نکنید که شما یک عائله اید. فکر این از من و این از تو می‌تواند عائله را ویران کند. هرچند خیلی مهم است که هم زن و هم شوهر مبلغ معینی برای خراجات‌های خود باید داشته باشند. فکر این از آن ماست باید فکر اساسی باشد. مبلغ‌هایی که زن و شوهر به دست می‌آورند نباید برای هر کدام آنها در علاهیدگی، بلکه برای احتیاجات عائله باید صرف کرده شوند. فراموش نکنید که شما یک دسته یک عائله هستید. قبول یک جای قرار در مسئله‌های مالیوی مناسبت از همه درست به بودجه عائله شماست. در اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. به کانال ما بپیوندید و فکر و ملاحظه های خود را نسبت این موضوع نویسید. خیر تا و خوری نوبتی.